Ya tonu nei fia o le tātou pokalami masani po ile woto e amatalia ya tuai ana watu se taimi po ila lea e whaasenga le temisa ono le foto a lua tātou pokalami e te iane e ao ia te ono whaatalo whaalo ia tupo ile pa ia ma le mamalu o Samoa o lo o lala papa ao tapa i fia o le laulangi ia por kerope Atalo fatu i wō mapaanga masani alo nei tangata whiu, si kuka, o tamalelele. Ia popomu i nā hoi. I wō mapaanga masani alo lana papa ao le United States of America. Tēnei tātou state e lempoena paa malawina peto lau lau. O te patalo fatu mai lunga i Alaska. Si e pa ia lava la lo i California. Ia mani telemana na ia tātou state i tono Amerika. Ia po a mai nei tani masalo o lewa le po ia po tu never wale fiafi tātou i Amerika ia mawai tutuila a talo walo ia po i umpa anga masani ale tātou au unanga i tonu o motu te le nei po kontinenta te le nei o Ausitalia ia mai longa i Brisbane Johnsonville Darwin e pa solo mai lolo i le tātou aitele o New South Wales ia Canberra solo mai Victoria le aio merpone ia mese le pangaloina le vaenga le tusa ia po le tusi e Western Australia ia ma Perth e ana pa solo mai au kilani sa yo o tu ia metone Tauranga Taupoto Koroa solo New Plymouth wanga noi ia no hole i taupo mele ai tele Hawke's Bay e nei pia Gisborne ai le ngata i lea o Hastings le ai o no foi ni spo yo vai nga nga pa vai temi Masterton le Bean ma solo tu ai Porirua ma fa malo atu le au Porirua ma wa mai le tato fa salonga ia o le tato fa talo foi ai tele e da lo ele vanu o Lower Hutt ia ma Upper Hutt le ngata le o le tātou wa ai po le tātou taulanga i Wellington ia i vaenga taitasi o pitonu o Wellington pa solo mai loi le loi South Island ia matana pakula vaenga le to tele mai i Nelson ia a mese po i Blenheim ia Kaikoura ia ma la lo le tātou city te le po le Christchurch ia no o tōla ia le i sao e Invercargill ia ma o tako pa malo le tau pia ma ia pa pitol pa talo pa i lon tātou watunu pele o Samoa ia mai sawa se e pa ia na lenga ia pe mai fo i malai tele se e pa ia malai ta fungai ia i pasanga wao mele tukola sa se e pa ia lava le matal whanua i matamtani i utu pala lafa mamalai paspasa le ngata leo tofo foia ia salani malo pisula e mese ia le malai to ainga o lufi a wai la longa fofu ai whariwha ia malufi awa o lo afio ai ai o tupu ale tu ya tu ai spolata e mo moni no si pa songa le fa solonga o le tapa fia o apo le pale ono le tinanga le tu tolo sanga plata mo le ngafa o ale tau penga afa tu sa mau ya wa o tu sa mau mo le mtangi te bo ba lo wa ale tu single mo le ba pipi ba to lau mo fa solo le fa talo fa se pa ia le si o fanua e upolu nei e lele lalta e iai lau tō whāle ma tuontongi al pia molu whāle iwa a fio hoi le whale tu ia anga fio hoi tama ma ainga mana tō tama no whato o polu nei ma tō mua nia se i pa ia lava le matal whanua e mata atu le e malai whatu ia sa fotu la fai wala fotu tanga sa fotu la fai o el pule ia o sa le au el pule e vai tu
e au fitalainga le beo o le ri o le tu o wafi nao pa solo la ele wa le ainga sala fai e male malu ya tere mala la mai la fitalainga fao e si pa solo mai le si o panua a wa na lenga ya e fio a wa am to ma inga e ngata lea la tai yo le to fale vai malaya siata walo faltoi male malaya oi po le pule na o mai lava lea ya e pa sino manga o lo nei tangata e paloli ya le malai vai lo wala fio po yo sali no mayava le vale ya sa po le tawa mo upu ya to e paloli ya o fiu le nei no to o na masangi ya ta to pasa longa e mo pe tsailangi o te patalo fatu i le suapa mamalo Yesu Kiristo e belea matai ala mo tātou runga o ala pasalau e nei tani ia o te patalo falo ia foi i tupa ia tama tala leia po tama sa ia po fea ngainga tau le langi ia walo tau no pia i male pale le manu i so se tafa fio le ke lope malalangi le tawa suina le pubaio le ola ia to sunga i whawhengai ha mau to whatua a fio pātele ia male sau wha inga malu i tapu sa e ngata lea le lava loa i so se whatapai taulanga i le amau tofi o le tala lei ia se i pā ia lava se o iti tono le ngā duenga patalai o lono pia i leitu ma leitu o le lalulangi o lo faanga po ima falta lo fa alo ia tuai ya wale sa fa inga le tatu malo tu tasi sa mo mai le ao le malo ya nenga te le fionga po le masiopo sui sunga ele suitofia ta todo lo to no fo inga o to fo yo tama inga ya a fio mai tara mai ao mo to masiopo ya le palimia olo ia nei ke keita Prime Minister fionga fiembe Naomi Taafa ia malau ka peneta ke take olo ia ia mai se tai o vaenga fa fai fia tono sa mo no piai ma tampai nei temi a wale tato vai aso muri o fai nga palota ta penanga a wani o sui fifiria mo lo watunu e tai mo le isi pa inga lona skul mal balu mana tua sa mo le lona skul mal balu le pa inga le la o mai o le la fifiria e ni sui tau ba mole tato fai nga malo lona skul mal balu o le pa inga le na ba tu nei to fa manatu lava ba inga ye tato silefia le pa inga lona suma pitu fatalo fa nisi wompa anga bato apa to si mai pole esia mai tai sai ko maria jus mary alu o melepe o penga ta ofa o lapi ya manisio wompa anga masani alo ni tangata ai mo temi le yo tatum ta o punefia ya o te fita no atu I le tulanga le ua talaro ia le tatum fa mo ya talo ko le au masile ya manisi o pa anga pa talo pa nga watu ai mai la o tonu mai ya le ua talaro ia tatum ko kalambe ai o le tatum ta mo o le tatum o nanga o fa mo e lua lava o nanga o whamamunga, o nanga mua o whanua. Mane o nanga lona lua o meo whaasina manga e ala I tupu anga mangafa. O lea o mai I nei I le tātou watunu. O le tu atu o le tātou whasalunga nei tu lafiafi. Ea o I nei le tātou ruri Papa Shop e nei le I loto pā e le mamao ape nga I ma yuta o loto pā yuta le awala le ia I Frankie
En saulole tau mai Robert Louis Stevenson Primary School. En o mai lola ia le pawale fala tu le tu le le tu tam tau ke asau mai uta. Ya ile tanto Rudy Papa Shop. E ana maua mai lola tatu ondanga te tala lo ia ile asonga funga le aso taiao ile lofa tu no le tua mo mo ia tua ilo so fu mo nei ola. Tangale le tu la iva. Le iva se ia pa ia le tu la lima le fiafi. Ia ai o aso talaina ai, o aso fua, aso lua, aso lulu, aso tofi, aso parele, ai tapunia le ila aso tona. Vanga na ai ni ngaduenga whaktoa po ngaduenga po ila ia to ua. Ia mole pisi po ila tato onanga. Ia masalo nebe aso, e tele lava ngao mai tala me whasolo po ili se unga. Ona o le afia ngaila tato watu no umat penga palo tale weekend. Mantua le so malolo le so luas male balu malufu wiva. Ya ne pa u ya tau ne se le so lusu wiva le so penga panota. Le so mautino le na le so malolo. Ai fa sa mai se isi ya le so lusu mal balu. O la una fa longo. Ya o tele I fa maunia. Ai no o tata longo. Matoi fa manatu atu le so luas male le so penga panota ringa le so malolo. Bai, o le fasi silanga lo ia lea o umana tu ina atu na tatou post tu mawai atu, lea na tu ina atu. Lea la na tu ina atu wai, ia aso matani o le tatou o unanga I nei loto pā. Ia, I lea fio anga po nei loto pā, le mamao lava maa pia, I nei fale ata I loto pā. Monisi e lesi le fia mei loto pā, o nei fale ata. Ia, o le maota o le fio anga po tupia po muina le usupo ia teao. Ya e wala au mai no mera le la tau atu le fitu lima wha o lima lua. Fitu lima wha o lima lua wa umana tu ina atu tatou post le no mera na. E na ona outo e wha manatu atu le tatou no mera na. E so tai me iai. Tulanga le au nanga. E au ona le mo e au alisa I dinga o ni wha mo monga mo sau wha moi moi. I wha masinonga. Ia por tau sa idinga o vaenga o tua oi mawhanua wa levana le loa ai le isa idia lava ni pepa wha mau. Ia fi nau e fo I tu langa tu maoti o la o tau tua a o mawaimalo tau whaasina manga. Ia o le talusanga e le leilo o mai tātou whaasanga. E le lei lava tu langa aloa ia o le whaasanga I lea. Ai, o tele la mo le tato o nanga o le sa faitua, ai mese o le sa o unofo mai o I. Ia I le atunu po I o Aotearoa ma ne usila. Ia a o lea, ua mawhai o no o mela o tau au au nai, whapsanga I me le atunu. Ai, kia whi loa I fo I a te au, te whao mai, ia pe te fia mai moa, pe te fia pata alofa, pua se ata. Ia wato ai o mamele te tilo I sinei au au na. E mo I a... Pe tō ngia I whaasoi tua oi le nei au ona I talama upu whewei. Ai, o whiu lava I stangata I loto mawalano, mai anga malu, ia mai au ona mo le atunu. Le ala leo le whatala una atu. A whio mai, tala mai ao tātou whei loai, I nei loto pā. Ia no whanga pe ono tā ua mua, o le Rudy Shop. Ia, a po le Rudy Papa Shop, whale o tiuru. Pa ole whale o tiuru I... ele tonga so oile I nei ia o lalo tonu wa o le tonga so oi matango fie male aubele male paolo le aso atoa ero ia male tali a tamalingi la po ala pengo fie na bawal na fanga fie mai tato pasoa e tala no ai ia ma tato militino fatas to vilo ai fo ia le si uleo o le nei au ona masani ona malmaloa I lunga o penga ta whailani. Ai lei po ilo o mai ai tino le nei tangata. Ai o le o nanga na, ne po o te pa ai atu ia Iona to, a fio mai. Tātou whaatasi nei, pa malo po ilo to pa, ilo pionga. Iona. Ai o I e te mawai lo nei tangata, tātou tala noa I le wha moi. A whai o so whamai moe o se reunion. Tasi nā ba e ngore au nanga reunion.
ele leilo wo mai le time o le reunion ia ma fei lo ai mo ai a o lai te la tu tonu le reunion le o lai e lau siata ia mo tele ia reunion mo umana o fa vai na la to fa mai moi le tele la mo fa singa ai ngai me reunion e tele na ta apele lo ele si le isi po ai tonu e fai nei lo le ngo ia manisi fo i o lau si fia lea manea pe tai o tupulanga tala po ele no ela topo ai lea ale ma nei o le family tree tu si le leila family tree po le ale te le ale fa ingo au nga tupulanga e te fina ngano ai o te au ona pe mo e fua lava le te le o la ngorwenga ai o le au nga o le tu si le le o la family tree ia e poto ane lo ai ngal to fa to singo le reunion le a o lai ma yo i o le ia po ai le nga tu pulanga a ai fo le nga tu pulanga na mua i malai na fa vai lo to ai nga lo to fa sino manga o le au nga na o le family tree ia po le la au le ai nga lo na fa sa mo ina o isi ia nga o le family tree i la o nga le watu lei luma e whai mamoni mau le time at whamsinonga i le land and titles panua maswapa le lei le siri me whamsino a le atu watu lau family tree e wha mauni ai ia le tupuanga ma le tala anga o lau whasino manga i au ngā tupulanga ma lea ngā tupulanga ma lea ngā tupulanga ai le lei fo i le tu si o lau family tree ama e atu lo soifua ma leola e te ro poli e te alu le langi ma lou fia a le wa umana tusi lau family tree e tu watu i lau ia walo ia mwhanau a wai le loa e le tau masina po i le i tātou ma le fina ngalo le tua o le tau e velo le mani noa e fai le moto e fai le pula tātou te lei loa le tani a mea i tātou e le tua ai le leilo tātou ma he atu ia ma whatou whaatu le nila langi whaingata a wa umana tu sia lau family tree e tu watu i au e tu watu le leia tu a ao leia tu i lau whanau o tu lau le upu i alum whanau ia molo la tu sila fia o lea ma lea awa o le mea o tupu o toi whenofua ia whanau tu lau lava le ngangana o le mea moni a ua toi whetala i lava le ngawhai tonu a inga a le tasi lea o ngā o le mea lea o te au au ngā tuai o le tusi le lengo lau family tree ia pe alo e o tupi e le uma tupe tu ina mai tongi e ia e le uma le au ngā o lau family tree lea o ina foi e mai o io ai lo tupu ama ia wa tele tatou na o le pau wale mele si le fia nga o grandpa ia ma great grandpa ma great grandma me pa pena a o se upo le si le fia o ai la le tama o grandpa a o foi great sa o man kua kele kako great e o lava le se fulu au ngā tupulanga i lunga e matua le i le fia lava mai o se wha amalo si au le mai a te au e me whai ono usa i lia mo oe tele tato wha mo monga tele tato website o lo o awa noa e au mai lalo ia ma whai e le tato sa i ringa research thoroughly research ia pe whai e whi male analysis wai o le maa nei o le o onanga ia o le whai e le se tangata o te le vivi ia la o aonga ai le leilo o batua le background o lo nei au onanga e po lo nei au onanga ia o una fai ule leia onga fa wina i le degree o le metau history ia mar Salmon Studies i le NUS ina fa pena ho ia na fa wa onga i le University of Auckland i metau Pacific Research Studies ia wa mo foi la postgrad ia por bang ho le level of master's degree so therefore e te le la se background o le no fumal e ona ia e so ni te le neto mai a wale tu si ai na wai
e mai tiu le tele o tatou tua amanisi po i la tau lo o whaia le nenga luenga e whai lunga le tua inga ata mai po ima le poto whaalongo ia ma le tampai lawa inisi o awala peitai o le au auna nei ia o te le mwhai hole le o te musu lawa e tu inatu se tala hore whapeo a mea e ama o ute ia o se tangata o ina le lei pe hole le o mo lunga ni whailonga peitai o te wha maulalo lumo le tua langa le tamai o le tua wha ngā tau hole le tamai ia wasia o nanga o le o nanga wa lewa peitai le mo toi fo i mai nei samo nei le la wha o ngā au walo tātou atunu a wa o le ia whailonga n whai ona wha maunia ia ma su mai matou mai mo iei i le quality le lei o tātou ngā luenga o le quality le lei whai le lei research whai le analysis review le lei ia ma mawai le atoanga le lei o le ngā luenga ina ia tūra i me se ngā luenga e perfectly done po se ngā luenga e matua mausali o na tūsia le lei ia a me sei o se whamauninga o loo tangata I tonu malo whaam tanga luenga malo sa ia sa whaia onga sa leo ia sa ia kore paanga le MC o tabo I nei ia a me sei nga luenga mua malo sa ia ma le iwa ono I fitu I walo le tusia I leo ata o whanua ma ele ma swafa I to tonu tanga luenga o le Land and Survey nawe tenu ele Land and Survey Department ia pe o nai background le na atase male sila fia wa luas futo sanga le loa male sila fia ia pe o le ala le o la o nanga e o nga fole ne o nanga mo me onga ai internal assessments le ia 11 ia 12 ia 13 o ai lama le tamiti tia onga o le la lata na tiu le ai e pai no so sani ia mo se tau mo lalo o te whatalo whalo ia tupoi sia o wō mamae o le uso ia tau whiu semo o le tupunga whatalo pātu uso maalolo se I fumanuia whatasi mai ia manisi o la tō o le maua I la tō suafa tuli toi lolo se fumanuia pasavalo sa wanga tawalofa maalolo se fumanuia o le aunanga na fiu le naso nei le mo whailoa atu le pōle nei a wala na unanga mora tai au. O tūlanga I tau porkiki ma tūlanga whapena I o lela umale ne mai aso le te wai mea tau porkiki ma whala wironga o suitawa. Le ale toi o ispam talanga o neile aso alo ia e wha muta I le vaenga. O le atu ina atu le porkiki ia I la tau e tai whea ngai ma le tūlanga tau porkiki. Ia lewa tusi lima male tusi lima ia I tātou a wale whalanga mai a lo alo ia tu e la tunu le aso lua suma le iwa okus ia ele vai aso le la amata nei amata tai au ai o le whala wiloa le a lo nei au auna mo le nei patau wa a walo tātou atunu pelo Samoa ia lewa tō ai tau whanua o tō ai whanua ia le sā tele o sangalala pe o le upu e whai a safata ia lo nei tangata o fiu ia po fomu ina manisi tūlanga e au na mo e Samoa wha atalo whatu I e o lo whatasi mai Eti, Kristana, Anisone, Tuli, Pulea, Moia, Ba'a, Panunu, Mei a Vito, talo pala pio mal tumetai Mei a Vito, tai tele lava mo le au lofa ma al swani na o mai pa manuia le tua mo oe tumetai simiti langa aia talo fatu nei tu la ya male poloka lame a fiu pane na tapu pa talo fatu malo se ko manuia pia le lei musa so I ko manuia pa tai mo la faanga pane na tapu rono talo li Mao tuli malilei Marianne Stinsberg. Sorry fa leong o to swafa o pesima mao to le tanto vepo ata le sa wailunga tanto I swafa mai ngoa. William John Skidman.
Wellington Skelton Matatia Tino Usi Polo Tuala pi patonu e tuale Paulo Malose Fua ia fatala falo ia tu le tele wo mo paanga pa malie wale ma o le tele tu so sa era lo no tato sini e tai o le fa wo le tala no e te le tato so soni o nanga nei mo alo ma pa na wa onga pe je na o mo ma wina le sa o fa ya onga ko ta o pula le history ma sa bon studies mai le 11 year 12 ma le 13 tele nei tamitia onga e atu ia lato matua e leise si nga vale o tato matua na tua e me se po ita to tamitia onga e atu lai nei matua e le o lava po le lato si le fia i tala tu ia matala fa so pito le atu nu nei o Samoa ai o la fo na fa yo o nanga nei e pa yo so swani e ai ma me onga tamati ia me se po yo me o tala tu wale o nga ole ni o nanga ia e tu sa o tu lava me o tala po ia fa mo mau ia pe ta o mai po le ale tala e fia mo ia o su e ale wale o le tele o msini no so ma ia le sa ma laptops o tumu nei laptops e tolu no so ma ile tele o me a onga ese matala tu ele ni o tusi ele tu sia ni o tusi ai o fa mo mongo ese na o wa o ina ma tu fa tasi temi o wa onga temi o su em pa wi seti se ni sila ia male tele o fa mo mongo ese o lo tu no library ma leva anga sa fa yo no au maia e pa ia isa di dinga ma su em ma research ia wala vole au fi au onga mo tanto o tunu o mata upu tau no uma e kalisia e ofo ia ile loa o tua oi o tala anga o fanua fa Britania pe o freehold lands ground lands ia ma fanua fa le malo ia ma fanua la ta o customary lands o lo ia ta to tusi po la ia na o au mai ama fa tau mai ia mai a kai ba ni sila fa nga ile lai sene business ia wa ele usa lai sene business le ala no fa no fa tino ino le business tudo ia nei me ane wa fa pelis ia ai longa e ni lai sene pe tai e lo lai sene na fa pitoa na lai ona o maua nei fa mauma le sene la le no fa no o mai fa mo monga nei mai a kai mani sila ia e tu sai mo le so swani no tato tu o lo ngai la va e fa pele e ta o la ka o land commission mai le tasiva o tolu se o le tasiva lua o tas e o mai na le termine o ia ni si fa mo monga fa popo wa ia ai mesele tau sanga na tau no mai ia Britania sia mani ma Amerika pe o tu no tele nei London na mua tau no mai nei fa vai le PC o le British Council ia por commission o fangua Samoa sa su inga le fa mo monga ia sa fa me ko o teach ia teach nei tu lo sa tu sia ila lo Cochrane